Cek lain. Pakaro jopuk lain. Ayo pakaro manyigih kan? Ayo. Manyigih dia kan banyak beban awak. Apa itu awak waktu awak apa nak? Duduk lah ya. Duduk sambil duduk lah. Nak apa ajak dia berjalan-jalan dia. Awak sama ni dah koi manjopuk deh. Kan 7 beban awak dek ranggai awak situ. Yang pertama, salam yang lalu. Yang kedua, salam pisang. Sudah itu, salam pisang nasi. Pisang bedek. Pisang nasi. Pinggan ciloma. Mangkuk dan 7. Boko. Tak boleh tinggal dah. Boko dah baik sini dah. Kalau ukuran. Baru kok dalam itu. Bapiti panjopuk nama. Piti panjopuk dah. Kecek mandi yang abang sambil. Sakupang piak nama piaknya. Ada bang sakupang piak. 5 pangkatnya. 5 piak, 50. 5 ratus. Kok kecik ni 5 juta boleh dua kok banyak piti tapi 5. Kini dia orang dak dengan ni ambil 50 je. Masuk anak 100 ya. Anak kecil orang tu. Kecil bangsa beli 5 pangkatnya sakupang piak dah. Dah. Jadi nak buat kapoi mani dia kan sama juga jopoi batandu. Tapi boleh awak berami-rami. Barulah anak cucu. Karib baik ke sodonyo. Dah. Nak obeh dia rumah minantu awak. Kami tu Encik lai ada pula senjang lah kini. Ba dek senjang. Dak ulu juo nampak dusi bagolek manota ali padunan jantan. Anda jantan dulu anda. Nyo nak pihak laki-laki nanda ulu anda. Barulah awak koi manigih kakiun. Dibaulah singgang ayam dan dianteni di duk bako sako. Sudah itu kok bagolek nampak dusi biko kok sehari kok 2 hari sudah tu anak awak kok pai tu bang malam dak tu salah lain dalam jopuk je singgang ayam. Kan itu singgang ayam ke tekan buang pai tu banyak hikmah. Segala nak dibawa tu bah hikmah dua. Ada arti ya. Ada arti nak macam ayam gulai aja lah bau cocang dak itu. Yo. Kami Yo. Lah sudah aturan ada gang saya itu lah. Kini dia lah bau-bau bah. Ko ayam gini lah baconcang. Lah segala baleceh najo lah kini ya. Ya kalau dah tiba orang manigih dah. Awak kan hanya dion kape cikarang. Yo. Kape cikarang na salimu. Kau nak obeh dulu dia anak-anak awak kini ya. Tu kalau jantan anak awak dah. Membagi salimu wak baiko baru orang kapoi lah pulang lagi manigih. Boleh salimu. Karambi ompe. Karambi tumbuh nanai lo kadi tanam. Yo tampang. Nak ditanam masuk kau sudah beroleh. Ambil masuk dah ini. Yo. Weh, tekun nale dek dan tali. Tekun nale mak. Malam-malam mantai kumbuka peh, baagan aja deh. Iyo kalau membagi buat siang dah kombong tu yo diantai ni biko malam. Isi Dade. Tolu iti. Mangkuk. Yo. Garam. Yo. Oh mangkuk cik. Itu ni banten baik kau malam kau mah orang laki-laki kan itu Yo. Bau kawan di anak nan awak padusi gadi-gadi. Yo.
Sama laman-laman dah, tak lolok dah. Dia mengecek. Dah berari. Pagi-pagi cilok lah nama. Cilok lah nama. Yo, itu kan termasuk awak berdoke-doke kan ya. Yo. Tapi kini awak lah banyak keluar. Tu lah habis berkarela nak jual lah. Tak mungkin lah. Tak mungkin lah kan kabatu sangker nak mungkin malam-malam jual dah. Yo habis hadap dia berkerela nama lah. Berkarela bukan hilang lah. Yo.